Hai, hai mana kulum da Olympic kan thabago pasro gumai go episode pen sam range tewe la le sida hai mana le ro ja tibang la chu ja noi bra sang pit kara zai na nong ni na po video ja noi ja ngoi di ja nong ni wang tang ja like pe lo zai na ngi kang chu share te lo se ba ngi ja kia mai la le Zeme Olympic go quarter final hang sang ja la da chuna ni Assam na hang ro ga chuna N.longkai team rin ring da la da chibjina punin thara ga ani Assam le ja puni cha support ra kulum ngai rang ga làm một pin này kiếm lại lấy ra sáu mươi hàng sai gì ra hai mươi support lại cái này cái lấy ra sáu mươi sang trên là sáu mươi chỗ support tới bây giờ tay kia đi đấy so chúng ta phun tháo đó bây giờ rang kia chúng ta phun như thế rồi tiền này bây giờ dàn tháo là phải rang nằm đó Assam go represent last ta này pura min say min lung pe cầm mà luôn cái là mùi lê bây giờ encourage theo luôn giờ lao đấy ngắm lạc tàu bay gạt đấy bây giờ rắn chi đấy bây giờ rang ada NC Hill Assam go Zeme last representative N.longkhai mình đấy bây giờ đang tôi đấy Mr. Chilung Pame from Samram village I support to N.longkai village thank you over and out bây giờ N.longkai làm cái supporter nhỉ đó nó mong gì karena lang boleh kambuh dah David ay pakai sampai dah kiri beda oh irada fungsi bewang rai dia beda beda kipar beda James dah kau sangga atau wijang se Solomon cat Idim so sakit Aga N.longkai rama Assam mana ham player roga tusilang tim da hamna na gui jabam da high school ground na kan tharang khala da ne Nagaland ko tuma pne rachi de pe ngam nur hang hamna na ke khetelo ko teba hai kele gai na ra da I mahor isilong logo chairman da Aziz ne namtung bing aram jene pe sharam Nka nui Assam Manipur Nagaland wong ro lu ja Zeme Olympic kan thabe ge naka na ram N.longkai rame first minute chu ja naka nui third round ga gela da peja anui Assam lan pina wam di kanga 2 lakh ti je gane naka igen Assam ge na sak pe bo da peja po bo da naka kan thabe gu pe kanga me wang la rang ge anui pm lei ni ja peja kanga me wang la rang anui supportive gai ke jai anui age khawam di kang le ja nong ni lung tai ma thaira macam sekarang nang support team saya di sana nang aku tahu nang feeling deh jang bo ne 2 mak te le na ya ne pi le pi ta diu da jai 2 lakh tin na apo ground ka chibi ga ya pi ra ka chamlu khriya ram le ka chibi na rai da hap diu le ya okay si sang dai kom na support team si na si da Jersey ke bisa Dungki dah, saya contigents bisa N.longkai. Misui sangda, hai na pie, N.longkai ya pie dah. Punoinya diuang di sa Assam na punoinya dia Assam zita kahang. Hamai dui pe tele na last maina anui misui be kepak lang teu dah Assam lai na okay ini Assam lai na supporter ne langsung ya macam sekali pe jana N.longkai ram pui dah N.longkai ram jika ni hai tu naik supporter mereka invite tu invite tu boleh kepak hai na lang teu hang kul okay Asiana abala Azize marka yamada ya Assam ganeda Aiga Zeme Olympic ya anui
aram le de participate vi jigna hangda le ja aram 2 lakh ta jai ara apo chuna match tara bja N.longkai versus Dungki da N.longkai ka chem chu ja ina support de le araman ta jabam chu ai ga pe ma ka dolak ja pelu ja pi pe dai ja araman ta jabam chu ai ga support de ja bam pe de le jai ajang mena chuna hi ga kan ta bigina 2 lakh ti jai na mulung sia da jai 2 hang di jai na ne pe ja apo pere rahing nam ja jai rana kang ya bigina 2 te jabam rang ga ni haim na klum da de le nang ram su so na vung nang de support ki ko he bi so ti da da ba thang kana pa ni kana ta so di na play si makta di lak ti jai na nang 2 lakh ti jai ne du ma du ma le anu kan ta ga 2 lakh bang de le le da namai na kum First Zeme Olympic ke 2 lakh ti jai ne du wang ka dai bi ge ai so na ta mi le ra anu players me ja encourage pe ra 2 lakh ba ne mulung sia ge be chang mak ja ka ga ne 2 lakh ba ne anu yang ge ma ka hali be ket ngolu ja wang ka dai ba ga ne ai so nan ta mi bi ra hang ge anu ye ket coach me du jai players me du encourage de tuna nui mai nam si playground me pala da angkon tha gor me ga Jalukie town versus Gaili Jalukie town ja ine pi na mai kan thawong me pi bro ga best team ko kada division ani la N.longkai ram nai Dungki thawa pi toi mak ja tuna mai nam si go playground me pala le ani ku driver pe ji ja ada bada aya sai ga so pe ja modi kai rim banglo me da pa ja local ko da po ko me da Jalukie ko da azi le chima ko mo be azi ya chiu da as I'm the host of this channel Zeme Olympic takalu ja enjoy ke ko sang de le ni ko sang le go ma organize te bam ranga ka ching ma ja lu nei le kai nang po Olympic takalu nuang sang mai sang ma lo luang chang sang la takalu Zeme sui sang da ai som su iso ra ga la ma do do ngom mak bare da my first time na Jalukie takai le da ya nang ko game me participate lo ya na marathon ga te da le do 2 lakh di ta da 2 lakh le su pa wang sang ai mi le 2 lakh le su pa wang chang sing ai le okay se nam si da participate te di rang ko le atang tiu da naga bi sa rai lo naga le ha lo naga bi sa dia ba ta le sia sia lo naga le na igine iman bal bala se aro iman kusi paise ini sama da se o ni na ne ni ka ona na ho le be sai be bal pawo time to say goodbye to all the Jalukie people. So we are leaving now, and I would like to say special thanks to Mr. Haibam and Adab FM for giving us wonderful and beautiful place to stay. So we have enjoyed a lot in Jalukie. Iman bala se manukan ke ini karena kalian ahi kene Nagamis kota wi nasi hulu kohule pare and I also would like to thanks to all the organizers of Zeme Manipur Nagaland kena subscriber sang jabam na mai na chu atawai jabam na achu tawai lu ja hi hello kai mang tu da sri song dre nang ni na chu we station ja ka de na so hai bana ibam da le ja na to ke to ta na ke da hi hello te ba ma lo te ba subscriber me ja rangai da mà giá chú đi mà phun hàng đấy cái ngô gì ngô em làm subscribe em làm này người chú tôi mình xí sống cái này